ipi uyayivumela sisho ngephi uthulize usikiza uha sisho ngephi uthulize usikiza uha uyayivumela ipi uyayivumela ulo washamanzi ulo washamanzi esigabeni bano baba ulo washamanzi
Asante
silindele manje ukuthi senze njani ubhala umsebenzi ukuthi intombi akusekho lutho babakhetha wena khethela thina sibonga baqede kuze labantu siyabonga siyabonga ke bosonga umshayelo khuluma nawe ke mkhulu laphuza kabhontshisi yaziyamquza simthela kofenisi nansi ingane lapho esikhona esilethe khona kwaZungu cela kuhleke naba kangotsha bakabulawayo sikhulekela ubuhlobo obuhle ukuthi umntwana akhule la ekhaya azale ingane phinde futhi bize umkhulu wakhe usihashahasha sangayisundu ubhudo bombo njengabangoma umnkosi wentombi loqophela awuzoba noqophela umkhulu wayo ke ingane leyo ozala isizukulwana sakhe siyakhuleka engasofa lo njengosofa holobheni bemasombhemase kuyabhema ngoba kulala amasoka ngoba kushiya igwadi umkhulu wakhe-ke lo mfana omncane siyakhuleka engasibhakela phake ntombethanda usibhakela jikijiki ifaka lapha humeni hayisaba hayiluma hayinyoka osana-ke leyo ke baba siyakhuleka ey'ngandlela beduda beyithengela amasaka umfene beyigoga lapho bethe yehle emkhukhwini nawe Brimna Mthembu uyawathanda amadoda ntombi awusuku lapho esiteshini umlewa umkhulu wayo-ke futhi omunye lowo uluka izindlu zikabulawayo siyakhuleka engamathungathunga lozinayithi yebe yacula igwiji vikela ikhanda tshitshila minca khona edumaneni umne wabo-ke lowo siyakhuleka engasidlingahlinga sikawatela wisifebe emagretha uyadliwa edolobheni omunye-ke lowo umne wethu omdala siyakhuleka ekaholoyi yebeyaholoyini yebeyamfene bebangabathakathi yethe omnye igwazo kubani yethe enye umyoleleni umgqusulangane yekabeke yakhe umne wabo-ke lowo omunye siyakhuleka ekathemba lengane yekumayikhohlisa yebeyaduduma ilavi zafa zaphela kwabaningi umtubatuba nje ngasamkhele ungcono kasamkhele ngoba wayikhela abafazi wena ukhele iy'nsizwa newabo-ke lo omunye wakithi endlini encane siyakhuleka ekahwanqala imthende ushoba lenkunzi yebo ngiyasemabundeni uye-ke futhi umkhulu waye lengane omncane sengiyavala-ke manje ngivala ngosulumanyanyeni yebo uhlezi esalaphi ngoba usaba amehla abantu uholoyi yebe uyaholoyini ngithakatha onyuka ngegodo abanye behlanga ihosha newabo-ke lowo singadlala mfana Bongeni nithuleleni. Ayifona kaba.
Uloa shamanzi. Uloa shamanzi ezintabeni kwanoba. Uloa shamanzi. Ah shamanzi. Uloa shamanzi.
Hey!
Antole bashana. Umthetho uyabuza uthi cha uyamthanda yena na. Umthetho uyabuza uthi cha uyamthanda yena na. Umthetho uyabuza uthi cha uyamthanda yena na. Ubani? Uba hayibo. Kathithala manje. Sesiqedile. Nina bakazungu nabakabani bakahlabisa bengicela ukuza ukuthi abakazungu nabakahlabisa bamukelisana ngokufanele nama ukhona kwashota kubakazungu kwabakahlabisa lokho sicela nje kuphela sizwa nje ngomndeni lo awuthi umuntu angaphanjazwa lo abazungu baqeda balobola baqeda bakwazungu kwahlabisa ake kwabeni ngaphiya ulo enkantolo ukuthi yonke iphelele lo baba amen usodinge baba ngawuthi sekuphelele masuka lapha siyakuphi sibuyela ekhaya siyabonga batshaleka police ukuthi masuka la ekhaya okay tshalo hayi ngokuyiphasa ubheka kobe kusana
Hayibo. Ushone kuphi endini yakhe? Angazi ukuthi ubaleka yini. Usu